Aqaafiin kun ganda Yaman keessa jiru tokko jechuudha. Bootaa cirrachaa bakka jedhamtu ganda ummanni Huud ganda Nabiyyallaahi Huud itti ergame tokko jechuudha. Bismillahirrahmanirrahim jenneeti qaraana. Suuraan dhuga suuraa Makkaati. Haamiim akkuma jiruttu suuraa Makkaati. Haamiim jechuun qubee lamatan Rabbiin eegaleeni waan itti fedhe Rabbumaa beeka. Tanziilul kitaabi buufaminsi qur'aanaa min Allaahi Rabbuma qofarraahiya. Al-Aziizil Hakiimi Rabbii injifataa ogeessatee sanirraa malee bakka biraatiin dhufne jemma. Kana bira kutee wilii quraanni kalaama Nabi Muhammad faa kajuu. Kalaama Jibriil kajuu qunnawma dhugaan quraana kijibsiituu deemu. ما خلقنا السماوات والأرض سمي تربني في دجين أمنه وما بينهما وان الدوي سلماني تيسن أمنه إلا بالحق يا حكمة ملين أمنه إجتيج ما أفوفن مليكنة أمنه وأجل مسمى جماس كاترو بيكماته ملين أمنه دج ما في سمين تني في ونجدو سلماني تيسن قم جراتو قبدي جودا إزلال من جرات ونقني وأجل مسمى جتون ايوه يرو بكما ملين امنه والذين كفروا ور كفرنا مو ربيتي اما انذروا جچون وانت اتين صداچ فمن الرا معرضون غرغلو دجي جزي عذابتين تي ان دغان جچودا جزي غرتي چنقي اخرا كيس جرسن تدبته الرا غرغلن اما انذروا ج وان اتين صداچ فمن سنرا معرضون خيسا في غبانيس غرغلودا dhuguma barakuma gubbaan kee giraa garagalanitti khaysi isaaniitis quban qabu jechuudha. Qul ji'ati yaa ergamaa khiyya ara'aytum jechuun meenaa himaa jeeni maa tad'uuna waan gabbartan san min duunillaahi rabbii gaditti wanta gabbartan san mee wajjin haasoynume aruunii mee nagarsiisa maadaa khalaquu waan isaan sun uuman nagarsiisa mee min alardi dachiirraa mee bakkuma isaan uuman san mee dachii tanarraa eeyyuu ardii tanarraa mee bakkuma isaan uuman qofa nagarsiisa bakka eeyyoonii fi hadachiirraa hanqa tokko uumanii jiraatan taate hoggasillee ni gabbarama yoo jenne xiqqollee taatu ni fakkaatti bakka amlahum jechuun haya dachiirraa bakka uuman hin qaban bakka dhabdan amlahum jechuun duuba isaaniif ni jiraare shirkun jechuun rabbitti sharrakuu jiraa feere fi samaawaati jechuun samii torban uumuu keessatti bakka eega dachiirraa bakka uuman hin qabaatiin duuma samii torban keessaa bakkatti rabbi wajji uuman qabammoo maali haya tanaas hin qaban eega jettan tuunii jechuun meenatti kootaa jiinimmaas bikitaabin jechuun kitaaba min qabli haadaa quraana kanaan dura buufameen koottaa eegaa namni wanni jala deemu waan takka dubbachuu irratti waan ragaa qabu malee naasa'u jechuu bakka namni aklii qabu tokko saniifuu eega quraanni kun isiniin tahin quraana kana dura ka jiru meeti tawraat ta'uus injiil ta'uus kitaabuma tokko kasamiirraa buufamimma min qabli haadaa jechuun quraana kanaan dura ka jiru mee saniin nakkoottaa oo asaaratin min ilmin jeemma yookiin hambaa beekumsarraa ta'e jechuudha hay namnummaan cimaan tokko jee bakka mee sanumaan nakkoottaa oo asaaratin jechuun hogbarruu min ilmin jechuun beekumsarraa taatee meenatti koottaa asaaraa jechi jookun waan ummanni filatee ol kaayatu takka jechuudha wanni kun nu fayyaddi jenereeshina keenya haganaa dhufullee bu'aa qabdi ja'anii beekumsarraa waan ummanni ol kaayatu jira jechuudha wakkaama yookiin asaaratiin jechuun daliiliin bayyiniin jechuma jedhan ragaa dirree taa'u awil haqqee jechuun yookiin hogbarruu jechuudha oo baqiyyati min ilmin yookiin hambaa beekumsarraa ta'e tokko bakkaa fidaame in kuntum saadiqee waan jettan kanarratti yoo dhugaa dubbattan taatayya rabbii gaditti wanni biraani gabbaramtii jechuu jirtan bakka waan takka namni ibaadaa hoggaa godhu waan irra dhaabbatee godhu qaba bakka yookiin kitaabaa jira yookiin hambaa beekumsaa ta durirraa gamana dhuftee jira sun jiraattus fidaamee waliin laallaa ji'eeni dhabegaa jarri bakka fuudhuun qabu waman adallu je bakka rabbiin namni jallaanuman jir mimman yad'uu jechuun nama gabbarurraa min duunillaahi rabbii gaditti qayaamatu man laa yastajiibu lahu nama isaaf hin owwaanne ilaa yoomil qiyaamati guyyaa qiyaamaa keessatti jechuudha haya eega ragaa dhabdan wanni ma isin gabbartan tun guyyaa qiyaamaa san bu'aa takka isiniin buuftu bakka
silaamma guyyaa qiyaamaa sannuuf toltiidha wani namni waan takka gabbaruu fi yeroo cinqii jalaana baaftiidha yoo rakkina tokko narra fiduu dandeeysiidha saniif hin qabduree wanni teeysan tun himaa gabbartan jechuu bar namni jallaanuman jirre mimman yad'uu nama yaammaturra min duunillaahi rabbii gaditti man laa yastajiibu lahu nama isaafin owwaanne ilaa yawmil qiyaamati fi yawmil qiyaamati ilaa maanaafiiti guyyaa qiyaamaa keessatti ka isaafin owwaanne jechuu gara inni yaammatetti wahum isaan sun inumaa'uu an du'aa'ihim yaammachuu isaanii sanirraa gaafiluun dagatoo kataan jechuu bakka qubaa'uun qaban yeroo isaan addunyaa yaammatan san addunyumattuu immoo hoggaa inni asii taa'ee sheekh maaree yaa sheekh maaree kiyya naadir madhuu je'ee yeroo inni bakka aawu maaree je'ee yeroo inni yaammatu san qubaa'uun qabu namtichi takka du'ee jira yookiin fagoo jira yoo bira jiraateef yoo quba qabaatellee maasii waan takkarraa deebisuu hin danda'udha wahum isaan sun an du'aa'ihim yaammachuu isaanii kanarraa gaafiluuna jechuun ka quban qabne ummannummaan kunuunu yaammachuu jiraa'uu qubumaa hin qaban amma wa'idaa ushira annaasu gaafa namni walitti qabame san guyyaa qiyaamaa kaanuu lahum isaanitti ni ta'an jarri kun warri isaan gabbaran kun aadaan jechuun diinatti ta'uu ta'an booda akarraa barbaadan sanirraan harkatan bakka diina wakaanuu ni ta'an bi'ibaadatiin isaan gabbaruu sanitti kaafiriin kafroo ta'uu ta'an itti garagalan jechuu bakka nuti nu gabbaraa yoom isiniin jenne yaa rabbi jarrummaan kunuu nu gabbaruun ture nuti kuwan qabnu je'anii booda isinii garagaluu ta'an innaa shayxaanilleen itti garagala jechuudha falaa taluumuuni waluumuu anfusakum jechuu ta'a inni nu anan zigaalinaadha nan komatinaa lubbuma teessan komadhaa bakka lubbuu teessanii isin jallise je'ee shayxaanni nu guddaan gestee silaa nama jallisu sun inni nu booda isaanumarra dubbii deebisuu taa'e duuba maal irraa gabbaramee waan akkanaa tana mee bakka tana wajji gattaa'etis kas wajji godhii jeenan magaa rabbiini وإذا تتلى عليهم يروا إسان التي كرامته آياتنا يجونا إن قرآن خينيا بجناتنا الدبافم توالتاتين يوخي ثم أنو وانتو تبايي إساني إبسته وقار كرامته قال الذين كفروا ورّي كفران سن جايا للحق يجون حقات ورّي كفران سن للحق جار مجرور كفروا مخنا رافنا لما ورّي أغاجروا كفران سن لما جاءهم جتو يروا إسان الدفي نجا نسائيا هذا سحر مبين هذا يجون والنقن قرآن نقن سحر مبين جتون فالفل دريتا وجان خوني فل ملي سحري دملي وقامتي سلمان التوجة جرتا جانما أم يقولون بل يقولون جينو تناف وطامتي جيتينو سيرونين تلسان بلت سيرين صدركا لك أباتشو ملما توقع نمني سان كيسا سيري بيقو إسان بلت اللي نما قداتا وملا أم يقولون يجون إدرابا قولي وقع ربين إنو تنشوفي بل يقولون بل إنماو نجاني افتراو يجون قرآن مخناو إبراء أمته خجب جان قل جي إن افتريتو جتو يون قرآن خنا إبراء أمته فلا تملكون لي جتون نافن دنديسا من الله يجون رب الراشيا وانت كان أرقون دنديسا برجم فلا تقدرون إن دنديسا جنة فسريتو دا من الله عذاب ربي الراشي واتكن الرادي بسون دندي سيء رغم يون أن ربي رخجي وخاي ربي ننديسو ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين جي ثم لقطعنا منه الوتين جي لما فسمتي أو سجنيت البلادي أسيخ أوني راخ غرس مودادي مسمر واجي وكا هدا أو سجيني كبوك سني murreeti achi booda bakka lafaa ka'uu hin danda'u achuma qaxu goonaa jee rabbiinu dhuguma inni nuu kasana godha yoo nan kijiba isarra kaa inni nuufitti nan dhiisu waa inni na godhu sanarraa deebisuu hin dandeessanii bara huwa a'lamu immoo rabbiin numa beeka bimaa tufiiduuna fi kijiba isin amma itti seenaa jirtan kana numa beeka jee bakka bimaa jechuun waani tufiiduuna fi jechuun isin keeysa seentan kana laalamma waan akka tiitichaatti kanatti tilimtan tana rabbiin numa beekaa kijiba isin itti jirtan kana quba qaba beekaatuma isin dhiise kafaa bii jechuun rabbumaatiitu gayaa shahiida ragaa ta'u beeynii wabeynakum jidduu tiyyaa teessanitti rabbummaan ragaa haa ta'u je bakkaan isinitti meetiin jira na biratti nafne wawwal ghafuuru rahiim kanumaa wajjiin ammoo rabbiin nama araaramaa nama rahmata godhaadha ja laalamma jara kanatti ifiifuu qalbiin dhagaa taate
kagara malee deemu jiru kana wal ghafuurur rahim jeetti mabar abdachiisu jira bar isaan makanaawu yoo tawbattaniis isinuma akkana godhatu kanamma rabbiin tawbaa isin irraa qeebala qul ji'ati yaa ergamaa kiyyameen maasiisi maa kuntu jechuun an hin taane bar bidaan jechuun jalqabaa mina rusul jechuun ergamtootaan taani'anii bar yaa iruguma ergamtoota baay'ee na dura dabree jira ani jalqabaa miti jechuudha bidaan jechuun jalqabaa mina rusuli ergamtootaati miti ani ergamtoota baay'ee na dura kutee isaan sunis namuma akka kiyyaati akkuma kiyyatti kijibsiifamanii turanii akkuma kiyyatti isaanis daawaa godhuu turanii kuni bakka ani jalqabaa miti isaanuma sanitti hidhamaati uma وما أدري يجون أن ينبيقوا براني المناماتي ما يفعل بي وأن تهجتموا ولا بكم تأيسن التلي هجتمتوا الدنيا تنرت يجودا آخرة بانوما آخرتي نمني كفري كفري ربي عذابك سينو جلم رميرا النبي محمد عليه الصلاة والسلام إساني في نمني إساني أماني أكا جنة سينو جلم رميجر قنما في الدنيا خيست وأن تهجتموا بيقوا يا خنجتشون إسا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخران أدورة بوفا من دورك كنجي دلي دبرتي تغنى دفاجر تولي هما سيفتي فمقوني جاءن ربيني سن أدوم بيخين درا جاني مفسرتونيني أمو رقم وانت هجتم تتربين التيم ملي الدنيا تنرتي ما أكا إسا قدو تاو إساني تكا قدو تاو هم بيخو جتشو ما ترجي راورينو رغم غيبي دسوني مغيبات ربي مالي نوني بيخون جيرو مغيبات تنم ربي لتهم مالي نمانو تن بيخون قبو جيشودا إنا لننصر رسولنا جيمي ربين نترغمتو تخين ياف نتمسينا ورانو تأمنيفيس نتمسينا جيجر ربيني هم بيخو كمي جاري جيشودا سانكو فودون تين وانتي بايي جيرا يوخينو ماو آيانو تنو دراني وجنة كسب برقون نيس غاريدا يو زايرو مرد إفني سماتي متي وكا wanta hojjetamtu tanuma rabbiin natti hime malee antaniin beekuun qabu anis akkuma ergamtoota dur dabreessanii in attabi'u kun olaa inni nuti jira bar in attabi'u jechuun anin deemu iniin tunnaaf yaada maa attabi'u jechuun anin deemu illaa maa yuuhaa ilayya wama gara kiyyatti beeksisa godhame jala malee deemu illaa maa yuuhaa ilayya wama gara kiyyatti beeksisa godhamu jala malee deemu waan biraa jala وما أنا جتون أن انتاني إلا نذير مبين صداكي سما زاهرة ملين تاني أنو مان صداكي سما لي خجل چنامتي خجل سوسنامتي سنيفو انكا چلوي سنكيتي اومون دندو جل ناسي سنكيتي اومون دندو يا توني مارك ربي جرتي ملي أني مو قفوني نرجرو إلا نذير مبين جاماتي صداكي سو قفامتي dhuguma kaafirtoota immoo sodaachisuudha muumintoota jannataan gammachiisuudha amma bashiira wa nadiiran jaan bakka biraatti lachuutuuf kanuma dhufee asitti immoo tukuratii kan itti kenne sodaachisuu sani bakka jaraatiitu warra amantiin fudhanne gaa qul jeeti yaa ergamaa kiyya ara'eeytum jechuun meenaa hima in kaana jechuun yoo ta'e quraanni kun mee kana jiin jara kanaan ammallee paanaal diskashinii isaanii wajji godhuurraan deeminii bira gattaa'e nama jibbii tokko laalamma jara kanamma ergamaan yoo jibbuuti karaa isaan kufriirra jiraachuutiin dhuguma sanit jibbamma daawaatti godhuuf ammoo dirqama qabammaasi isii wajji haasa'uu qaba qulji ara'eeytum jechuun meenaa himaa nuti homma is qabnee kanatti jaraa wajji dhiiroo gatteenyaa haasa'uu dandeenyaasa nuti walii wajjiinuu haasa'uu dadhabne in kaana jechuun yoo ta'e waumaan nu keessa jira nutummaanuu in kaana yoo ta'e min indillaahi qur'aanni kun rabbi biraa yoo ta'e wakafartum bii itti kafartan meekkama ta'uu akkuma taatan duubamma egaa isin yoo nama dhugaa barbaadu taatan inni kun dhugumaan amma si uummatinaan jechuu jirtanii eeyyeen duuba innummaan kun yoo rabbi biraa ta'ee wakafartum jechuun itti kafartan washahida shaahidun jechuun kan hin maaseisi ragaa bahe jechuudha shaahidun jechuun ragaa min banii israa'ila ilmaan yaaquub irraa ta'e alaa mislii jechuun fakkaataa isa kanaa beekee jechuudha eekkasii bar amma laa tawraat keeysa wanni quraana keeysa jiru baay'ee jira wanni tawraat keeysa jiru maatis baay'eetu quraana keeysa jira wanni kun kitaaba durii wajji walgalee jira jechuudha kitaabni kun wal dhugoomsaa deema mee duuba haya warri sila amma isin nama addunyaa irratti wahii beeka jettan warra banuu israa'el faadhamma
isaanuma san keessaa duuba namni tokko yoo dhufee quraana kanarratti inni kun dhugaadha jee ragaa baheetti kafartan meekkam jettan bakka tanatti fa'aamana jechuun inni sun yoo dhufee amanee wastakbartum isin ammoo itti amanuu irraa boontan sirruma jirtanii duuba bakka tanatti mee haqa himaa jechuudha ammalaa washahida jechuun haala ragaa baheen waawatti waa walaalaa goonume shaahidun jechuun ragabaa min bani israa'ila ilma yaaqoob irraa ta'e jechuudha alaa mislihii je fakkaataa quraana kanaa irratti jechuudha fakkaataa quraana kanaa jechuun tawraat keessa wanti jiru ta quraana keessa jirtu jirti wal fakkaataa saniifuu tawraat nummaanuu quraana kana dubbatan maasiisi ergama akkanaan na booda dhufuu ta'a ha kitaaba akkanaatiin ergamu je'ee dubbatamma sanirratti majarri dursuun ragaa bahee jira mee duubaree isin yoo isa san kijibsiiftanii itti kafartan garuu immoo jarri sun dhufee yootti amane maal jettan wastakbartum jechuun isin ammoo itti boontanii odoo jirtanuu yoo jarri sun dhufeetti amane suuraan tun suuraa makkaati jennimma duuba ayanni tun eenyu keessa buute yoo jennu Abdullah ibn Salaam jennaa jee gadiin Abdullah ibn Salaam islaamoon isaa eegee ergamaan Madiinaa dhaqee booda alayhi salaatu wassalaami Abdullah ibn Salaam wajjin akkamiin walitti deemte ayanni tuni kuni umuumarra yoo dhiifnirra gaariidha jaan dhuguma warri kitaaba kenname baay'ee dhufee amantii tana seenaa jira quraanni kun quraana sirriiti jee warri kaunoo Salmaan al-Faarisii sun hundi Banu Israa'el illee ta'uu baatu jechuudha kitaabota durirraa hanqa beekuufuu ni beeka akkasuma dhuga Abdullah ibn Salaam faanis Kaabul Ahbar faanis dhufanii islaamawanii alal kitaabirraa namoota baay'eetitu dhufee islaamawee duuba yoo isin amma diddaniitti boontan mee maal jettan bakka tanatti inna Allah rabbii laa yaadiin qajeelchu alqawma zaalimii warra lubbuu isaanii miidhen qajeelchu haqa jiru odoo gartaniitu lubbuu teessan miidhuu jirtan kufriidhaan kana rabbiin hin qajeelchu duuba yoo rabbiin jallina isinin murteessee achumaan isin cufe kam taatanii ji'iini waqaala alladhiina kafaruu jedhan ammagaa jarri kafre kunis gamasuma jedhan mallee asin dhiyaanne ilaalamma ka inni dilana fuula dura taa'ee dilanatti haasawee nijaan lilladhiina aamanuu jechuun warra amane kana baananii nijaan amma loo kaana khayran quraanni kun odoo khayrii ta'e odoo isa kana keessa khayriin jiraatte maa sabuquunaa ileehiya quraana kanatti nu duran dabrani khayrumaa keessan jirre tanaaf warri ka Bilaal kun warri ka Ammaar kun warri ka gartee gaa Salmaan al-Faarisii miskiinonni kun warri ka Khabbaab ibn Arattii kun kanaaf itti hirmaate malee isuma kana keessa khayriin takka illee hin jirre nu duratti dabranii saniifuu eega isaan nu duratti hirmaatan hin qabannu khayrummaanuu keessan jirtu beekamaadha emma isaan maaliif beekan namni waan khayrii hojjetu jiru tokko miskiinummaan ittiin dhuftu beekanii waa takka laal qaamni soggaanis ilaalan qaamni isaa guutuu bareedaa dhaabbanni isaa nama akka biraa ta'uu qaba miti immoo sun waa guddinni qaamaa namni kun khayriirra jiraan garsiisu qabeenya guddaa qabaachuun khayriirra jiraa nama garsiisu mallattoo miti jechuudha wa idlam yaataduu biyye eega isa kanaan hin qaceelin bakka quraana kana qabatanii eegan qaceelin fasayaquuluu nagana jechuu taaninu hadaa ifkun qadiim kun khijibuma duruma wanni tun lafa jirti inumaa itummaan tunu illaa asaatiirul awwaliina jaan jechuudha bakka khijiba warra hogbarruu warra durii ati san korrojjeemma fiddee kana godhatta malee innummaan kunuu kitaaba dhugaatii miti jaan jechuudha kana jechuu taa'anii dhuguma tanaas jaanii jiran Nadir ibn Haarisfaan biyya keessa deemee kabiira Qureeshiitiin biyya keessa deemee oduu coree jechuudha sheekoo ummata addunyaa tana hunda walitti guuree jechuudha ummata Qureeshii walitti qabee akkanuma muhaajaraa qopheesseetti dhufee tanarra qaraa jaan mee anamoo Nabi Muhammadiitiitu irra dhugaa dubbatamee waan nama kofalchiisu anamoo isaa irra beeka je'ee akkasitti ummata jallisuu ture jechuudha inninis hogbarruu ummata gartee Roomaanota afaarraa guuree deemaani hogbarruu Parshiyaa fi kanarraa jara kanarraa guuree deema kunoo anis bakka aniin qaba narraa dhageeffadha maal godhu tasaatti haajamtanii miti jechuu ture jan Nadir ibn al-Haarisi nama jalla Qureeshii jallisuu ture jechuudha ومن قبل يجي قرآن خنان درتي كتاب موسى يجي كتابني موسى توراة نجرة إماما جتشوني جل ديمما حالتين كتابني سويا بقى سنو قرآن خنان رتي رقادا نجي بقى كذيني ورحمة جتشون رحمة حالتين النسون بنو إسرائيلي فيها والرئيس وردفيف
hordofamaadha. Imaama jechuun hordofamaa jechuudha. Warahmatan jechuun akkasuma rahmata haala ta'een quraana kanaan dura jira kaysa kana ragaa ta'uya. Waadaa quraanni kunis kitaabun jechuun akkasuma kitaaba musaddiquniin dhugoomsaadha. Kitaabota isaan dura jiru sani dhugoomsa. Ka isa duraa sunis isa kana ni dhugoomsa jechuudha. Wanni rabbii akkasi wal qabattee wal dhugoomsaa deemtii wal hin kiyyeessiiftu. Lisaanan arabiyyan ayyee qara'ama afaan arabaa haala ta'e lisaan jechuun afaan isaaniiti jechuu bakka. Afaan arabaa qulqulluu haala ta'een jira kunis kitaaba. Liyunzira jechuun akka sodaachisuuf alladhiina zalamuu warra lubbuu isaanii miidhan san akka sodaachisuuf dhufe. وبشرى يجون أكجمتشي سوف ما تيس للمحسنين ورطلتو جتيا إن الذين قالوا ورجانهم ربنا الله ربين كين اللهم خبران جير ورجان ثم استقاموا يجون إيجانا أكسن الرتي خافا جتشورا استقاما جتشون أشرتي تزقباني الرجراتا بكا أشيسن كنة إفدوبات ديبني خنرتان قطياني فلا خوف عليهم صدان سانرتين جرتو عذاب سينا قياما ايقا كم بودا ولا هم يحزنون يجون نيسي ياد وان جنة ربنافة الدنيا رتي ودون تاين الدنيا رن مصداتا ايقا آخرها كم بودا مو عذاب سينا إنو من صداتني ولا هم يحزنون ان جنة سن ابنيتي غار اعراف قبت افناس إنو من ياد ويا أولئك جري كثيسون أصحاب الجنة ورجنتاتي خالدين فيها جنة خيزتها فوالة تانين جزاء جتون جنن سن قالت آلتين بما كانوا يعملون وانسان وجتني في جتشا اي جنن نسون قالت موجي ثاني تبقى دوبا مفضلا من ربك جنن ميدا طول ربي تجنن هجومتنا إسان قد تمسيسونو طولا هجومتنا إسان الراك إبلونو ما في طول ربي تيجودا إسلمين نمتنا إسان نكي أكوجيتنا هجتا قدونو من فضل الله توان أباني في قرطومي تيجو برقا أما ربين توحيد دبتي garagalee immoo waan ifii qofa dubbateenu subaqa rabbiin haqa haadha abbaatii itti aansuu deema wajjiin ofalaa duraan waan kana wawasaynal insaana jechuun nuti ilma namaa ni ajanye je amarnaa jechuudha ni ajanye yookiin wawasaynaa jechuun ni dhaamne al insaana jechuun ilma namaatti ni dhaamne dhaamsa dirqama biwaalidee jechuun haadha abbaa isaatti ihsaanan jechuun toltu hojjetu ni ajanye tolatti ooli jenneeniya maaliif dhiiroo riziniiwwan kanaa maali hamalatu jechuun isani baatte ummuu jechuun haati isaa garatti kurhan jechuun cinqiidhaan wajjiin baatte gara deemteeni ammoo laffaatee haadhaa qofa dubbate laalamma rabbiini haadhaa dura jechuu garsiisuuf dhuguma wawada'atu jechuun isani deeyse maasaatini kurhan jechuun cinqii wajjiin jechuudha eega gaafa garaa jiruus nyaata duratti feetu hunda dhiiftee bakka akasilaa gakkuchiiftee hunda ol deebisaadhaa lollolchi'aa wanti meeqaa isii mudatee jechuudha yeroo maatis deeysuus ciniimmuun hamtuun sun isii mudattee if wallaaltee gaggabdee waa meeqa taate akkana deemteen wahamluu garatti isa baachuu fi wafisaaluu harmarraa dhaabuunis 30 shahran jechuun ji'a 30 je bakka walirratti amma kun duubaree maal nu garsiisa ji'a 30 جولي ري هنقم تكالويدي ايوه وفصاله في عامين جاءت براخيتتي والوالدات يردين اولادهن حولين كاملين هنكي جولي لويديوني في عدابان بربادا وقالا مجيشودا اكاسيمي سنيفو آيان قمان لغرسي ساجي جانالي نبي طالب irratiqqaan hanqi ulfii itti dahamuu danda'u ji'a jaha jechuun agarsiisa. Sababa kanatti Usmaan ibn Affaan amma intala takka itti fidanii jan Usmaanitti zamana mootummaa Usmaan keessa itti finnaan intalti tun ji'a jaha qofaa eegee ilmoota nagara baattee bakka deeysee janii itti finnaan Usmaan laaleetu bakka isiin tun dhagaan cafaqamtee ajjeefamuu qabdi jee itti murteessee jan. Kana Maali ibn Abi Talib information kun isa ga'ee itti gadhiisee dhaqe Usmaanoo je maaluma taatee Qur'aanan beektu jeen maal hojjechaa jirta Qur'aaniin beekaa jeen hay duubaree ayata Qur'aanaa keessatti wa hamluhu wa fisaaluhu 30 shahran agarree jeen summaal jechuu kan najeerre wa fisaaluhu fi aamayn je wal walidaatu yurdina awlaadahunna hawlayn kaamilayn je garagalee wa hamluhu wa fisaaluhu 30 shahran jechuun maal agarsiisa
hanqi ulfi tokko bakka at least yoo xiqqaate itti daamuu dandayu ji'a jaha jechuun agarsiisuu jennaan wallahi bakki tun an duraan naan galle je humaa dhiifama intaltinis ba'uu qabdi akkasumatti bakka intalti mucaa san deeysee jechuudha mucaan sun ammoo booddee mokkoramee jechuu bakka numa du'ee jaan bakka hin geenye saniifuu irra xiqqaan hanqi ilmoon itti daamuu dandeessu ji'a jaha jechuu kenna kanarratti Aliyyuu ibn Abi Xaalib namoota baay'eetu saabotarraa jechuudha istinbaaxa inni godhe kana akkasuma fudhatee ja'an hatta idhaa balaga jechuun hoggaage ilmi kun jechuudha insaanni kun hatta idhaa balaga jechuun faayidaa balaga hoggaage ashuddahu jechuun jabeenya isaa hoggaage dardare wabalaga hoggaage dardarummaa bira kutee 40 sanatan woggaa 40 hoggaage jechuun bakkatti aqliin namaa wal qixxaatu bakka tana elaan namni yeroo dargaggummaa keessa as fiigachi fiigaa waa hedduu bakka hedduutti arguu dandeessamma gaafammoo woggaa 40 ga'e yoo nama naamusa qabu ta'e gamanuma ta'a bakka inni ijaniiru bakka hin taane isan agartu jechuudha bakka hundaa mul'atu annama guddaa wanni kanaan irraan fakkaattu ja'a jechuun qaala jechuun ni jaachi booda rabbi awzi'ni jechuun yaa rabbii kiyya na qabsiisi alhimni jechuudha atummaan na afaan kaayee na qabsiisi yaa rabbii kiyya ايوه مال انا اشكر يجون غلطون فتو يا ربي اتما نقبسي سي حالا خينا غدي وان كان طبيعه نعمتك يجون غديته غلطون فتو التي انعمت علي يجون ثاني ناغوته غدي ناغوته سي غلطون فتو يا ربي اتما نقبسي سي وان كان وعلى والدي ثاني هذا باقي يغوته ما سي جچودا غرتي لما ان اشكر لي انا اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي بقى godii rabbiin haadha abbaa godhe saniis galatoonfatuu qabaadha eeyyuu saniifuu haadha abbaa isaanii yaadata jechuu warra amma rabbiinuu banuu Israa'el irratti banuu Israa'el zamana nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam jiru kana irratti godii abbootaa godhe san irratti himatalaa kana hunda nan galatoonfannee jechuuf deemaa baramma waalaa waalidayya tani haadha abbaa kiyyaa goote saniif yaa rabbi si galatoonfachuu san yaa rabbi kiyyana afaan kaayatummaan na qabsiisi waan amala saalihan toltuu biraatis hojjechuu na qabsiisi tardaahu tani ati jaalattu waaslix li jechuu yaa rabbii kiyya naa tolchi fi zurriyyatii ilmaan kiyyaas naa tolchi yaa rabbii kiyya fi tuni maalimma hiikaan isiidha fi zurriyyatii jechuun ilmaan kiyya keessattis naa tolchi je ilmaanuma hunda naa tolchi jechuuf deemaa jechuudha gizee kadhattu hundaa'u naa qaceelcheetta malee garii naa qaceelchi garii jalliseen hin taatu fi tanamma tabiidiyyaan goonu jechuudha waaslix li jechuu yaa rabbi naa tolchi amma edaanu namni tokko hoggaa du'aayii godhu jechuudha eeysarraa ka'a dura sirraa ka'a akkasitti haadha abbaa isaa itti aansa akkasitti ilmaan isaatii fi kana hunda jechuudha dura ka galatoonfatuu qabu rabbii isaati eegana ammoo haadha abbaa isaati jechuudha godhii rabbiin isaa godheefis rabbiin galatoonfata tani haadha abbaa isaatii godheefis rabbiin galatoonfata garagalee maasiisi yaa rabbi anumaa kanaa'u na qaceelchi ilmaan kiyyallee na qaceelchi jee kadhate jechuudha إني تبت إليك يا ربي أنقر خيدي وإني من المسلمين أني ورأ أجج خيجل بتمرائي يا ربي خيجاء إيجاج إمبود وان كان جاء جيشورا ورقا أتشين درا يوجي انتهو جيشو دون تين بك نمني تقوت موتيتو بكتانا جيشورا نمني مو يو أسد بي وليك أجيلو نساء أيوة نجباتي جيشو غرسيتو في أولئك جرم ما يمنخون الذين نتقبل عنهم جتو والرئيسان الراكيبلو والرئيسان الرافونو أحسن ما عملوا جتون طلطوان إسانو جتني وجي ثاني بريدو خن الرافونو ونتجاوز جتو خن ردبرو في عن سيئاتي ممتو ثاني اللي دوغور ثانيتيس ورر دبرو جركنا خن جيم مكنو غلط ربيتيس كان الرانفتين غلط هذا أبا إساتيس كان الرانفتين أمري الدنيا ساتي بخاخراتيس كرب خدت يجودا في أصحاب الجنة إسان كن ور جنة خيس الرمدمية أيوة ور جنتات وجيني وعد الصدق الذي كانوا يوعدون خنمو مالي يوجتا بالما وعد الصدق يجودا بالما تقاتقون الذي كانوا يوعدون خني بالما قدما خني وانجل مرمي والذي قال مفعلا خنا جيشوكا أكمن منك أجيلان جيرو علم جلان إسجرا والذي قال مو إسجي لوالدي يا أباساتين كجي أفل لكما
isin lamaan isinumaa hun fedhu jechuudha. Uffin jechi jiru kun kalimata tadajjuriin jedhan jecha hifannaa agarsiisu. Uffin lakumaa jechuun dadhabe wooma isin jettanuu jechuu bakka ani isin ergamuu hin danda'u isin gargaaruu hin danda'u bakka dantaa keessaniif walitti dhuftanii narkattanii bakka feetan seenaa kana kaju immoo ata'idaanii jechuun sa isin baallama naa gootaniisa an ukhraja jechuun anummaan kun kaafamuu guyyaa qiyaamaadha. Waqad khalat khani dabarte alquruunu jechuun ummanni baay'ee min qablee naan dura khani dabarte jarrina dura kute sun hun kaane madurai ummattoonni dur dhumeewun kaane kaafamin seeyisa jira beekaa akkana godhattanii jee haadha abbaara deebisa ayanni tun eenyu dubbatu jira yoo jenne akkanuma jeneraalitii irra dhiisuu gaariidha. Abdurrahmaan ibnu Abii Bakrii keessa buutee jee namoonni gariin Abdurrahmaan obboleessoo sahabaa rasuulaa ta'e alayhi salaatu wassalaami sahabaa rasuulaati sahabummaa irra du'e sahabaa keessaa jala cimaa ture maasiisi Abdurrahmaaniin fasaruun qabnu jechuudha. Marwaan guyyaa tokko khutbaa godhee khutbaa isaa irratti jechuudha. Ayata kana dubbatee Abdurrahmaan ibnu Abii Bakriitiin fassaree jiran hoggii kana ayyoo Aishaan lolte jechuudha. Akkamii akkana jaa dhufee baqa mana Aishaa dhufee awwaan kanaan dhagee baqa dhageetumaan jee malee lakkii nuti ayani nu keessa buute yoo jiraatte ayata uzriiti ya dubbattu tagartee na qulqulleessu santu bu'e malee nu keessatti ayanni buute hin jirtu ayata tamumaa sanfaatu sababaa keenya bu'e malee tunnuu jechan buunee nurratti asin ofinii jetteeni jammarwaaniin wahuma haala haadha abbaan isaa sun yastagiisaanillaha rabbi irra dirmachuu gaafachaa jiraniin yaa rabbi nuu dirmadhu ilmootana nuu qaceelchi odoo isaan jedhanuu waylaka jechuun rabbi si haa balleessu yaa gurbaa aamin jechuun amani inna waadallahi haqqun baalami rabbii dhugaadha duutanii kaafamtaniin sunis dhugaadha fayaquulu jechuun kajuu inni ما هذا قن انتاني ونيسن جتن كن إلا أساطير الأولين خجيب وردور هو قبر وردورين ديمتني قن جتش رغاتي متي خجوسا أولئك جر كثيث الذين حق عليهم القول ورجتش خين يتمير كناوي دبقا سنفو عاط الوالدين نما هذا أبا درد أبتي سوباسين أمنتي اللي فرأتشو دي خرائتان اتججن أججمو في دي عذابك ناجراف كنويا في قد خلت أمتوتا ما دور دبرتي خيشت تاني سايا من قبل مسان دورتي إسان دورت دبرتي ساني وجيني بقى إساني في جيجون مع أمتوتا وجتوتان قد خلت دبرت من قبل مسان دور من الجن والإنس جني في المنمر ورين دبرتان كيزة توتاني إنهم كانوا خاسرين إسانهم قوتانيتي ترسان كيزة مالي إسان وجتا يوجت إنهم كانوا خاسرين على سببه مما ولكل جيم ربين جرى لتشو دبتي لا لما خجلتي في خطأ إليه دبت ولكل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين